U naseljenom mestu Riđica u toku je realizacija projekta izgradnje parking mesta koji su stanovnici ovog mesta izglasali u okviru participativnog budžetiranja. Tim povodom gradonačelnik Sombora Antonije Ratković zajedno sa članom Gradskog veća za oblast finansija i privrede Savom Dojićem obišao je tekuće radove u ulici Svetog Save. Prema rečima gradonačelnika, osim parking mesta, biće asfaltirani deo kolovoza i pešačke staze. Takođe, ovom prilikom Ratković je istakao i da se nastavljaju radovi na izgradnji atarskog puta od Riđice do Rastine. Zajedno smo u dogovoru sa ljudima iz mesne zajednice kroz održavanje ulica dogovorili da i deo kolovoza u dužini od 140 metara i deo staze u dužini od 100 metara se isto uradi kada se budu radili i ova parking mesta, tako da će pored izgradnje parking mesta sa obe strane kolovoza biti urađen i trotoar i sam kolovoz. Radi se u ulici Svetog Save od ulice Nikole Tesle do Marka Oreškovića. Vrednost ovih radova koji se danas izvode iznose oko 3,5 miliona dinara i kompletno se finansiraju iz budžeta grada Sombora. A ono što je bitno za stanovnike Riđice da ćemo u ovoj godini nastaviti sa izgradnjom atarskog puta od Riđice ka Rastini. Grad Sombor je izdvojio oko 60 miliona dinara za izgradnju ovog puta, tako da pored onoga što smo uradili već nastavljamo ovaj veliki projekat i nadam se za koju godinu da ćemo završiti celokupnu deonicu i da će ovaj atarski put biti proglašen za lokalnu saobraćajnicu kojom će stanovnici naseljenog mesta Riđica biti povezani direktno na granični prelaz Rastina-Bač-Sent Đerđ, ali skratit ćemo im put do grada Sombora. Obilasku radova prisustvovali su i predstavnici mesne zajednice Riđica te nadzornog odbora ispred JKP Prostor Sombor.